Thirikari nene nĩ yũrĩtio gwĩkĩrĩra makĩria mathukuru-inĩ ma arutwo arĩa maikaraga na mawathe na njĩra ya kuongerera arutani hamwe na gwaka mathukuru macio na njĩra njega. Naweza sema serikali ni kama huwa imeacha shule za maalum nyuma, kwa sababu hata tulipofika mwalimu mkuu ameweza kutuonyesha dormitory pale zinahitaji kumalizwa, hazina rangi, hazina plasta, kuna ingine iko pale inahitaji kuwekwa mabati. So ni well wisher studio wanakuja wanawasaidia na wanaweza kwenda mbele. Anyiti itemi sekta-inĩ ya wonjoria kaunti-inĩ ya Kware nĩ morĩte thirikari kũrũmbũyania na kũrehe ũigananu mathukuru-inĩ mothe hatarĩ mũthutũkanio na ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria arutwo kũmathia mathomo mao na njĩra ĩgwete. Shule kama hii inatakiwa kama ni kaunti tuseme ya Kware iangalie sana. Si vizuri saa hii watoto ukiona mahali wanalala ama dormitories kama zile hazijaisha, na sisi wenyewe ambao tunajiweza tunalala vizuri, na watoto kama hao wanalala wakiwa hawajiwezi. Makĩria thukuru-inĩ ũmwe wa ciana iria irĩ na mawathe kaunti-inĩ ya Kware hĩndĩ ya gũtuga arutwo acio na irio hamwe na indo cia mabataro ma mũthingi, anyiti itemi nĩ mathingatĩte thirikari gwĩkĩrĩra mathukuru-inĩ macio na nĩguo kuona arutwo nĩ makinyanĩria cioneki ciao. Kuna wengine tumepata wanafanya tailoring, kuna wengine wanafanya farming, kuna wengine wanafanya mambo ya salon, boutiques, na kuna wengine wanafanya mambo ya vinyozi. Lakini ningependa serikali izidi kuangalia sana upande wa funding, kwa sababu hata tulipofika hapa tumepata wengine mbuzi ziko, lakini kuna majumba ambayo yanapaswa kuwa na kuku, lakini hayana kuku kwa sababu ya funding upande wa chakula. So ningependa serikali iweze kuwakumbuka watoto wao, maana wakitoka hapo kwa jamii watakuwa msaada mkubwa sana kwa hii masomo ambayo tuko nayo sasa ya CBC. Oho anyiti itemi acio nĩ maikĩtie rĩtana rĩa ciana iria ciaragwo irĩ na mawathe kwaga kũhithĩrĩrwo mĩciĩ-inĩ. Mohoro-inĩ ma Kĩheo TV, Agatha Wairimu.